والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء أمان وعنوان السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee obboleeyyan kiyya baga nagayaa nu eedan rabbiin baga nagayaa wal nu garsiise cufa keenyaafuu rabbii yaada muraada keenya rabbi nu haa guutu. haajaa teenya tafacaate rabbi walitti nu haa qabu. addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii nu haa jiraachisu. addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu. umurii dheertuu barakaa qabu dalagaa gaarii waliin rabbi nu haa kennu. obboleeyyan keenya biyya adda addaa keessatti warra darramaa jiru rabbiin isaan haa furu. warra rooba fadhu kana warra hongeen itti buute rabbi rooba isaaniif haa fidu. dhukkubsataa isaanii rabbi haa fayyisu. كيساني رادو ربي رحمة هاغدوف قبر ساني چفه چفه جنة هاغدوف قلمي ساني إليين اتها قلمي سوف والربي لو ربي بير إسان هابس كلا قديم ربي إسان هاوفس كهيدا جرو من هيدا تراباسي ربي نواغم مجيس نتي ور جرون جروس ربي خاتمات ينواتل جچما يكنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي نواغل إخلاص في اتباع في صدق في استقامة ربي نواغل أكس جچاتي حديث القدسي بريداتك irrahedun nama waliyyi akka biratti beeka garuu ma'anan waliyyummaa maal jechuudha tajettu wajilal mata dureen gorsa keenyaa maal jaa nama jaalallee kiyya narraa miidhe an lola isa beeksiseetiin jira akkana jetti. hadiisa kana imaamul bukaariitu sahih isaa keessatti fide rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a min hadiisi abi hurayrata radiyallahu anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نمني وليا لي جتو نمني جال الليكية كأنافته نرامي دي أن أغطي lola isa beeysiseetin jira. waliyyi jechuun amma yoo hawaasa keessa nama barate yoo taate malee haadhaa fi abbaan keenyaa obboleeyyan kiyya akka biratti beeku. waliyyi jechuun nama salaata hin salaanne tokko nagarre carje'eetuma areeda isaa guddisee imaamata ifirra kaayee rifeensa isaatis guddisee dheereesee fuulli isaa ooliyoo fakkaataa bar hin agarre. sheeka ja'anii ka du'aa'ii nuu godhan barakaa irraa fudhanna ja'anii ka bira dhaqan nama akkasiiti. cal je'eetuma taa'ee qamu taqziinaa ampoolii tageessu tana dhaabeetuma bar ka jiru tokko nagarre. yoo isin agarre malee an agarreetiin jira. ganda kana keessa meeqaan agarre hattaa ummata garii isinuu ni beeytanii akkanatti ummaalee teenya abbootii teenya ammas shamara keenya mallaqa irraa nyaatan ana du'aa'ii sii godha jaarsa harkachuu feeta wallaahi abalittii san du'aa'ii godhee fi baatii takka oduun keenya kijibaa bara. amma akkasi beeka waliyyii jechuun maal jechuun namni salaanne eessaa waliyyii ta'a boleessu namni salaanne kami waliyyii ta'a. man aadaa lii waliyyan faqad aazantuhu bilharb. nama jaalallee kiyya ka anaaf ta'e narraa miidhe maali gochaan ta'us afaaniin ta'us miidhaa adda addaatiin nama narraa miidhe an dhugatti nama san lola beeysiseetiin jiraaje nama rabbii waliin jalla jalaalu rabbii wallalee injifatu agartanii ni beeytanii. hadiisni kun hadiisa akkaan bareedaa ta'e sifaa waliyyiidhaa hadiisni dubbatu hadiisa kana. waliyyiin sifaan isaa lama quraana keessatti rabbiin keenya jalla jalaalu rabbii nuu ibsee jira. alaa inna awliyaa allaahi laa khawfun alayhim walaa hum yaazanuun alladhiina aamanuu wa kaanuu yattaquun. lameen tana taqwaa iimaana jabaa qabaachuu rabbi sodaachuu iimaanni kee jabaa taanaan abbaa feete ta'e ati waliyyii rabbiitii akkana jechuu jira rabbiin jalla jalaalu rabbii. حافظ ابن حجر رحمة الله عليه رحمة واسعة ولي جتو مال جتو راجع إبسني بيتني العالم بالله إس ربي
إسا بيكاته والمواظب على طاعته إسا ربي جتشو قبط ربي وانا كنا قد سنجا هايا وانا كنا لك سنجا هايا ولي جتشو كنا إسا ربي بيكو إسا ربي جتشو قبط والمخلص في عبادتي قبرتي إسا نما ربي بكل ليسو نمني صفا سدين تنقو أولياء ربي تيجي أبو ربي ندندها رحمة ساتين ولي إسا ربي نواغد إمام الشوكاني رحمة الله عليه رحمة واسعة مدال ولي لا شريعة إسلاما كيستي ربي في أجل توراجي نميتوك ولي متين أكاتا اتبين نما ربي أجل نما قرآن ربي حجتو أمس نما سنة رسول صلى الله عليه وآله وسلم itti hojjetu isaan lamaan kana qur'aanaa fi sunnaa qulqulluu waa cufa keessatti isaan lamaan filachuudha waa cufa keessatti isaan lamaan dursuudha fadhinnaa teetiinis maal dursita isaan lamaan gabaabdutti madaalliin shari'aa islaamaa waliyyiin yeroo ibsamu nama rabbi jaalatu nama rasuula sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jaalatu هم قرآن في حديث صحيحة حجته أتي ولي ربيتي إسال لمان الرا غرغلان ولي ما يودران قبات اللي سرا كاتي جرتيجي غباب دوتي ولي جتون أنيو جي إسمات دبتار نما ربي في رسول إسا صلى الله عليه وآله وسلم جالة جتو راجي ولي ينكي ولي قالوا جرا غباب دو يو أتي نما ربي صداتو تات يو إيمانك أبادة أتي ولي ربي في أمس كرانكم نما تفافو بنادا وني أبلو قفا شيكوتي إي علماء إنجرو بلسو أبان فلي ولي تهوني دندها أتي في كايوتي بلسو أرانت نسل ولي توفدا أهلا وسهلا ونوتي كرام بنادا أتي في ونودجين فردك يوبليز وفردو يابد ألا إن أولياء الله ألا ألو أواج عادات التنبيه ندقيا جيبر وليون ربي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الدنيا تنكيستي سودان إساني رتنجر قويا قبري لكن يوكانو قويا دوانيس ilman keenya kam nurrata man nyaatani wanni yaadda wonin jiru akhirattis wanni yaadda wonin jiru wan gari ibdura dabarsani jiran alladhina amanu isanawwan kun enyu jannat warra allahatti amani wa kanu yattaqun ammas warra rabbi sodatuji sifa bareddu lamentana rabbin wagan ati mu'minatanan rabbi sodannan fa anta wali ati wali allah amma sifa isanitan yaro rabbu man jalla jalalu ibsu malji wa maftaratu ani wa dirqama hingone je bar wa ma taraktu ilay abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu ilay wa ma taqarraba ofina goda wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alay gabri cigiya wa natti hindiha tuje wanin an isarrati dirqama godenirra nami to ko ammas rabbitin ihachu fada yoje malin tidian wajiba allahan jalla jalalu godeni rabbitin diat abban fade abo arrabbitin ihachu fada yoje wajiba rabbi sirrakai isi sanggut sangkesa fakenya amma syariah islama بني الإسلام على 5 وعشان الرجال لمتو جتشدوغا سنجتشو صلاة صومنا زكاة حج شننتن والرب واجبا نرتبو تناني تجاد أما سواني رب واجبا نرتبو حرام هين حجتي ناجي لكسنان أتي ربي تجاد تجرد وليين غسل مني بيتني والردرا أصحاب اليمين warri lammada ammo warra durse wasabiquna sabiqun warra durse warri harka mirga wan wajiba rabbin jalla jalalu rabbi irrakaye ni godan
وانا حرام إن هجتنا جين إن هجتن يو كنا تاتي فأنت أصحاب اليمين أتي ور مرقا سنيت الرأي ور مرقا ور ربين قبسي قرآن كيستي أدسي نتين ور إسان قالوا أمو ور سابقون ور درسو ربي تي أكان لهذا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه واهن ديمو قبري تغير نبتي دي هجرة واهن ديمو مالي سنة هجتورا هجته حتى أحبه hamman an isa jaalatutti sadarkaan lammaffaa obbolee yanke waan rabbiin godhaa jeen godhanii waan rabbiin lakkisaa jeen lakkisanii eegana sunnaa meeqaatamiitu jira saniin allahatti jalla jalaalu warra itti dhihaate kanneen warra dursoo rabbitti akkaan dhihaate jedhamanii salaata haa taatu sunnaa haa taatu hajjii umrii teetirraa tartakka godhuu qofaatutu waajib sambooda hajjiin ati gootu cufaatu sunnaan umraan sommanaan qur'aana heddummeessitee qara'uudhaan sadaqaadhaan waan khayrii jedhame yoo goote allahan jalla jalaalu sin jaaladhaa je eessaa'uu masgiida keenya masgiida dardaraati beeku lubbuu teessan durallee lubbuu tiyyaaf kan hin dhaamu arra durallee hoggumee qanje ulama'in salafa rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'a mal jaan namni milkaa'uu fade waa sadii haa godhuu jaan namni milkaa'uu fade waa sadii haa godhuu sunna akka farditti haalan diliilee xixiqqoo akka guddotti haalalu diliilee gurguddoo akka kufritti haalalu jaan mal jenne as keessa sunna akka farditti allaamatu ibnul qayyim rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a mal je namni sunnaa dhajee sunnaa lakkisu salaata waajiba yookaanuu waan waajiba ta'e lakkisuun isaa waa hin oolle ogumee qawaliin jenne obboleessa sunnaa jettee achi biratee saati dhuftee sunnaa hin salaatu lal waan rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam je unulal achi gubballee ni jirti lal hadiisa imaamu muslimi odees sayee isaa keessatti rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ummi habiba radufe ramla binti abi sufyan alayhima min allahi ridwan qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma min muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin thintay ashrata raka'atan tatawwan min ghairi al-faridati gabrichumman muslimatok muslimumman tokkolleen واهنتاني يصلي لله تعالى الله أولاناته كصلاة ما صلاة واجب واهنتاني غويا أوفا غويا دا كيستي ما صلاة يوكانو ميكا صلاة ركعة كلما كصلاة واهنتاني جتمت واجبان أجت يو كصلاة يو الله جل جلاله jannata keessatti mana isaaf jaaru malee waa hin taane jette isinii fi maatii teessaniifuu rabbiin jannata keessatti mana isiniif haa ijaaru guyyaa fi halkan keessatti jetti riwaayaan kun halkanii fi guyyaa keessatti raka'aa 12 sa'aa 24 tana keessatti yoo salaatte allahan jalla jalaalu jannata keessatti mana siif jaara bima'ana sunnaa tana hojjechuudhaan ibidda hin seentuu jechuudha eega namni jannata keessatti manni isaaf jaaran maal godha ibidda jahannam keessa isinii fi maatii teessanuu rabbiin ibidda jahannam irraa isin haa baraaru akkasumami raka'aa 12 tun ammas tartiibaan laal amma achirra ni jirti garuu dirqama tartiibni kun dhufuun qabu keessaa ulal hadiisa sanitti halkan keessattis guyyaa keessattis jaa hadiisni kun yoo amma laal riwaayaa imam muslim jalatti odeese warri biraatis odeesanii jiran haala koyno am talikki isii ta asirra jiru kana isinii hime eega siitaan isinii hayamu gurbaa tokko gaaf tokko yoonin akkasi tartiibaan salaate malee hin arkadhu nan jennaani isaafis deebise isiniifis isiniif haa himu waan hin isin jaalladhu jechu laal raka'aa 12 tuni akkami jirti likki isii tanu cufaatu beenu zuhuriidhaan duratti raka'aa 4 noolin lakkawa zuhrii booda raka'aa 2 meeqa magriba booda raka'aa 2 ishaa'ii booda raka'aa 2
subii duratti rakaa lama meeqa 12 amma khaxarii takkaan isiniin oduun isin himne oguu takka sallu ala nabi رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في سننه والترمذي في الجامع وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب وفي صحيح سنن الترمذي رحم الله الجميع رحمة واسعة. حديث نكونس أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. من حافظ نمني تكفتي على 4 ركعات ركعة فررت نمني لبو إساتك سجدت قبل الظهر ظهر الأندرت صلاة ظهر الأندرت رفت مؤذن تجي أذان جرا إسولي وانجت نجت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات نبوسه دعاء نقوتا إيغانا ركعة فرنتي نسلات أكا كده برولين جن فيتو ركعة لما صلاتي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فيتو ركعة فرنسا ولتك بيتي تهياتك كان صلات حافظ ابن حجر أيب الله ثرى